Attorney Joel Alejandro. Para mayor ay anyan nagdungo, agserbiya si pupuso. Attorney Joel Alejandro. Numero 2 di tabalo tayo, Mayor Joel Alejandro. Panagdor as sigurado. Alicia kay sa tayo, para kini Joel Alejandro. Naisem nga abogado, mang Ted Narway ang masakbayan tayo. Attorney Joel Alejandro. Para mayor asipupudno, nadalus a gobyerno, ama magkaysa kada tayo. Attorney Joel Alejandro ti intay butusan. Attorney Joel Alejandro para mayor kailian. Attorney Joel Alejandro para tinarway masakbayan. Bunggoy ti timuan, Alicia ti pagasatan. Wen kailian, adtuyan ti timuan Alicia. Grupo ang mamagkaysa kada tayo. Mangwaswas ti singkalot ti tumunggal may sa kada tayo. Bunggoy nga mangilayon ti panagduras ti pili tayo. Para mayor, Attorney Joel Alejandro. Numero 2 di tabalo tayo. Agserbiya si papuso, agserbiya si papudno. Attorney Joel Alejandro ti intay butusan. Attorney Joel Alejandro para mayor kailian. Attorney Joel Alejandro para tinarway masakbayan. Bunggoy ti timuan, Alicia ti pagasatan. Intay ka di tandudo, Attorney Joel Alejandro. Para mayor ay anyan nagdungo, agserbiya si pupuso. Attorney Joel Alejandro. Numero 2 di tabalo tayo, Mayor Joel Alejandro. Panagdor as sigurado. Alicia kay sa tayo, para kini Joel Alejandro. Naisem nga abogado, mang Ted Narway ang masakbayan tayo. Attorney Joel Alejandro. Para mayor asipupudno, nadalus a gobyerno, ama magkaysa kada tayo. Attorney Joel Alejandro para mayor ibutusan.